bi se nalazat. Znam, da bi se čurak putio sa časom u Garije, sasvim je negdje daleko, na primjer kod Patrika. Nažalost, onda Patrik pojede sav keks. Za mama, kako jadao! Nešto problem kod vas zaslanjava. Ja požurevam vas, gospodin Grabo. Patrik će poslije bilo kad mu padne šaka. Posljednja vest! Gospodin Evgen je kraba! Pani Keba, vlasnik Keba krabe, rastao se od voljenog recepta. Reporter Branko Branci se javlja s lica mesta. Hvala, Đorđe. Pre nekoliko trenutaka Evgen je kraba je poslao tajni recept na pakovanje. Sada sam ptiču moj. Zelice koralova. Hteli smo da pitamo Evgenija krabu šta ga je nagnalo na tako drastične mere. Jednostavno, Branko, moj blizak odnosala se to bi on strašno bratskoga vama za jednoke sitne kriminalne slove našeg društva.